Фронтменот на Дивља јагода овој пат со соло проект. Станува збор за најновиот албум на Сеат Липовача, насловен како Внатрешни љубовни бранувања, а кој ќе биде промовиран вечерва во Скопје со почеток во 20 часот во пивница. Токму тоа е поводот во наредните минути да поразговарам токму со него. Здраво за вас, честитки за најновиот албум. Обично главна тема на Дивља јагода е љубовта. Предпоставувам дека и овој пат основна тема инспирација е токму она вечна инспирација љубовта. Pa ljubav je definitivno sve prisutna. Znači, dok postoje ljudi, postojeći ljubav. I vjerujem da je to tema koja je vječna. Jel? Tako da većina mojih pjesama su ljubavne. Većina. Naslovna tema ovog albuma je Internal Waves of Love, što bi bilo nekako, znači, ti unutrašnji valovi ljubavi koje mi svi imamo. Oni su manje ili više prisutni. Ovisno o tome koliko nekoga volimo, koliko smo zaljubljeni, koliko to osjećamo. Ali dobar dio numera s ovog albuma, album je skoro da je koncepcijski, znači za razliku od drugih albuma, ovaj album je bitno drugačiji nego što je možda moja publika koja me zna kroz Divlje jagode očekivala. Prije svega to je instrumentalni album, gitaristički album i dobar dio numera, odnosno nazivi tih numera su posvećeni nekim ljudima koji su nešto značili u istoriji, koji su ostavili traga i nekim događajima. Tako da jedna od pjesama je i Alexander the Great. Zašto da ne Aleksandar Makedonski, na primjer? Što je naravno da je to Aleksandar Makedonski i možda je važno da sad kažem, znači ovo izdanje CD-a je balkansko izdanje za Balkan, a sad kad bude išlo to svjetsko izdanje, onda ću, pa ne mogu reći da je to greška, nego jednostavno sam stavio da je onako, bilo je nekako logično da stavim Alexander the Great, ali bi na tom sljedećem izdanju koji ide za svijet bi stavio Aleksandra of Macedonije, Aleksandar Makedonski. Вие сте емотивно врзани за Македонија. Од каде произлегува таа емотивна врска со нашата земја? Jednostavno, to je priroda stvari. Ja se u Makedoniji dobro osjećam. Znači, tu nema neko posebno objašnjenje. Dođeš negdje, da li je to bilo koje mjesto na svijetu, sad govorimo o Makedoniji, i jednostavno ti je, srećeš neke normalne ljude, neke drage ljude, neke ljude s kojima možeš naći zajednički jezik koji ti je drago vidjeti, imaš normalnu komunikaciju. Ja sam Bosanac, ali mislim da prilična je veza između Makedonaca i Bosanaca i po temperamentu i po načinu i po mentalnom sklopu, jel? Tako da nema neko posebno objašnjenje osim tog normalnog, prirodnog objašnjenja. Имате специјални гости на последниот албум, еминентни музички имиња, како дојде до соработка и за кој станува збор да им откриеме на гледачите? Sam se odlučio da zovem te neke ljude, među njima je bio i pjevač grupe Black Sabbath, Tony Martin, mogu reći slobodno legendarni pjevač, jedan od vjerojatno najboljih vokala na svijetu, tako da to je bila moja želja i Tony je pristao na to i mi smo uradili pjesmu Missing You na ovome albumu, osim Tonija kao neke svjetske face, jel? Na albumu ima još dva imena koja su važna. Jedan je Dean Carr, koji mi je uradio spot za naslovnu temu Internal Waves of Love. A Dean Carr je poznat po tome, on je redatelj koji dolazi iz LA, iz Los Angelesa. I on je poznat po tome što je radio sa kompletnom svjetskom ekipom. Od, ne znam ni ja, AC/DC, Slash, Iron Maiden, Marilyn Manson. Radio je skoro sa svima.
mislim da sam napravio album koji je potpuno drugačiji od sviju trenutno albuma koji su možda izišli u zadnjih 10 godina i potpuno je drugačiji pristup. Ќе бидат ли на репертоарот овие композиции од новиот албум и на концертите на Divlje jagode? Pa ja ću definitivno, to je dobra ideja, to mi mnogi predlažu da bi bilo dobro možda neke od ovih pjesama staviti i na repertoar na koncertima Divlje jagoda i naravno da ću to uraditi. Mislim da je to dobar put i da je to dobra prilika da i neka druga publika čuje te numere. Ви благодарам за разговорот, ми беше вистинско задоволство и чест. Hvala i tebi, do nekog drugog puta.